Subhanahu wa ta'ala ada dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang ini kemun atina iman lakon bagus ni kecepon masuk surga, bentak war keluar poli di surga. Tahu di siapa kake? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, tahu di siapa? Ngaji lambe. Ika magurun kake, ibu di nyorot tapuk dek ibu. Nyorot ke budi. Mau kiai ndak maju kada. Kake siapa? Kiai gula malaikat. Masuk surga? Engki. Ma bisa? Ya jarang gula ustaz. Jarang gula ustaz. Nyaratat benih pah nyaratat. Oh sambian sing ngajari cek sabar masuk surga engki. Cek orang iman takwa Allah masuk surga men sing ngajari engki. Ben Allah ajan siaki bahwa orang-orang sing baraki ilmu gak dintoh bakal ipa masuk surga sareng Allah Subhanahu wa taala. Tanya ki bi malaikat. Empian si bisa mulang ni kalekan beda ponduk. Engki malaikat. Saya bangun ponduk le kam mabes sempian. Ya, ibu dia yang nyumbang ibu dia yang nyumbang ke segula ya dari nyumbang ya tak mampu ke ibu dia saya nyumbang PC, ibu dia saya nyumbang semin, ibu dia saya nyumbang kabel, ibu dia saya nyumbang kante. Iya tak diberi rasanya kiai ini beda kan masih termasuk nyaman nyumbang kante. Akhirnya sesoki ni kasih berkada. Ku tak sesoki ni ke masuk surga sebelum kiai hadirin. Bedah hikayat nang kitab itu buki sekak itu saking dari mulia orang selapa. Tapi kan aku leban sampean melarat lampu ni kan. Ana apa mik melarat? Eman obeng se nyari sare na melarat. Pah obeng ni kesesuai kalau ben bur lebur na kuleban sampean pah epo keluar. Mangkana mun tak parta jeje eman. Sampean mun lebet kalau kantun ni ke sampai dek ke Mekasan. Pah jalan bedah. Onta laki sampian mulai begitu diucap kita lamun kromen saya ketan billahi masuk boleh bener 5.000 masuk boleh pah ngalak pah 2.000 pah bagi dari selamat sepetong toron 2.000 selamat sepetong toron apa Mekasen benih Sumenep makin 2.000 ni kayak kibah kemisa kalian bu benih pas sepetong toron mun pas majar 2.000 kami sepetong toron bangkrut jeding aja makanya aku udah ngebalik ke tukang malamal sampean mun tukang siaran amal mun sampean tukang teguh ngemik mun asa kalangkung kau ring masang pas sesuai sekalangkung sampean beri ngoreng makle saya masang pada sadar mun masang ning 2.000 cek lancang 2.000 sekalangkung cokok nyemunding 2.000 Engki bokong malah beri ning 2.000 sekalangkong ni ya mun 5.000 tambah terus sekalangkong menteri terima bi Allah amal sampian 5.000 mun 10.000 matur sekalangkong menteri terima amal sampian ben semoga sampean epering balesan sareng Allah Subhanahu wa taala 10.000 ni mun 20.000 palancengan boleh matur sakalangkong semoga diterima bi Allah ben semoga paringi balisan kalebihan bersan sampurna tunyan sampean jeung banyak anak putra solihin solihat mantir ki depak ke Mekah Madinah 20.000 mun 50 palancang mun 50 niku beuni karo palancang sambil aku rono ruang matur sakalangkong 50 ruang nikah jadi orang beda ibu kono jo tahu jua make lo entar ka embong tahu mun lah sakalangkong mun sampai 2 kali berarti 100 online ada iya jadi mun lah krono 5 kali berarti 2 seket senika matur sakalangkong kamu bila fam sa celeng seked aja sabare ngobang mantir bi Allah amal sampai diterima bi Allah mantir epring ibadah sentunya akhirat sampean sehat berselamat nak foto na pecra mantir ki dapat ke Mekah Madinah ben mantir budian sampean masuk surga bendal sandallah seket mun sampai abdi 100 jambu sa sakalangkong mun tak tege ari compet lah baca kapi mun tadi saya baca ngalah Quran Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim jadi mun baca Yasin 4 kali berarti 400 online aja jaringan beri ning saya bu ya Allah pesen kereningan yang talaki lopot le ke dicanteng
Pasal sekelangkung sampai mobil compot pakunta ambu. Sampai kelekun na besene sari lo etemo. Orang kan mikir kia munding 1.000 bisa masuk surga anu apa masang 5.000. Kabel aki kesampo masang 1.000 je buk. Tak nanding surga 1.000. Nyak lete kong ke pas surga pakun 1.000. Jelas. Oke. Udah kayak dem. Saya kelangkong cok. Jadi dengan 2.000 bah tu ke matur sakalangkong. Saya pasang 2.000. Haram tak apa kesetrum malaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka berat hadirin, man idda'a hubbal jannah bi ghairi infaqi mali fa huwa kadzdzab. Orang ini kemun ngucap terus masuk surga. Keng cerek tak libur adik beri gendak hadirin, gendak. Tapi insyaallah menerima tuh libur adik beri kapi thank you. Libur adik beri. Menter di Allah qaul benajunan iterima. Amin. Amin Allahumma. Ben usaha aki pak ikhlas. Saya nyama ikhlas ni kan apa? Saya nyama ikhlas ni kagula benajunan. Mari niat karena Allah. Mari ibu kita usah pikir boleh. Ni keikhlasnya mana? Situng niat karena Gusti Allah. Ya bodoh terus kadang orang ikhlas nikah untuk aja keikhlasan pah teu tak yo tahu ka orang. Bodoh. Kan bodoh sumbangan untuk masjid. Sumbangan pertama 500.000 dari Bapak Mas Duki. Paha kotok situ mah. Tak ikhlas jong. Ya kebeula Mas Duki aku. Meni kebeula nyaman je tak ikhlas jong. Sumbangan kedua 2 juta dari Bapak Misnawar. Tak ikhlas kia jocong ke bela misnawar eko. Sumbangan ketiga 50.000 dari hamba Allah yang tidak mau disebut namanya. Le mun aja ikhlas jocong. Sedekah je kutu ngaji je cok le ke bela. Cong aja ikhlas mun ngaji. Le je kening tente jocong. Tahu je cong siapa cangkak ke je. Aja engko jocong. Lotoan ben sia ada endu aja. Selalu ning sekete bu. Jadi ikhlas ni tak berkaitan kalaben epa padeng tak epa padeng, tapi ikhlas ni berkaitan kalaben niat temun niat karena Allah. Mari sampian ibeki maka cek manu cek sampai put sebut boleh cek cak ko cak boleh. Ni ampun ikhlas. Jelas ki? Ni ikhlas. Menter pada bisa ikhlas. Amin. Wa man idda'a hubban nabi, cebon Imam Hatim Al-Asam. Pasera orang saya ngaku cinta dek Gusti Kanjeng Nabi bi ghairi hubbil fuqara wal masakin, tanpa lebur dek ke orang-orang fakir dan orang miskin, fahuwa kadzdzab. Ngaku cinta dek Nabi Muhammad, ngaku lebur dek Kanjeng Nabi, tapi tak lebur ke orang miskin, tak seneng ke orang melarat. Nikah eko cak gendek sareng Imam Hatim Al-Asam. Apa napa? Kanjeng Nabi ni cak lebur ke orang melarat. Nabi Muhammad nikah minta odi melarat, nyuon sete melarat, emah sarbudian anyu one papolongaki ben orang-orang melarat. Allahumma hyini miskina wa amitni miskina wahsyurni zumratal masakin. Ya Allah ten kula pa odi aki miskin, pa sete aki miskin, ben budian papolongaki ben orang-orang miskin. Cek lebur ke orang miskin sampai Kanjeng Nabi ini ke idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kaula ben ajunan Kanjeng Nabi ini ka mun sampai yonceng bi orang miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Mun sing ngonceng orang melarat tuli mangkat, tuli entar, tuli eka parlo. Persis kanto. Mun sa amolo tan tepak kasi melarat pah anang sero kauncengan. Kakek jong kauncengan. Kakek Pak engko kenyang. Oh, mun sa amolo tan tepak kasi soki. Koncengan kol 2, kol letung lah azela. Kol 12 lah cek, iko bibi na kon ka tuan. Apa le ini sebiasa na mata mata laki na dateng oleh berkat arbuan bini na ben an ang ngambek berkat dan nak cong cek liku-liku beni keng ngalak kin tahu esen ibu kak. Kalau nantar ka muslimatan, teti sa muslimatan saya kakan deh. Kon kak tuan raja tahun seberi mau tenale eko.
Arah apa yu? Setia adanya letek kai kok. Ini kalau lupa ya. Hadirin. Jadi kula benajunan manterbudian eka polong kelaban kelompok-kelompok orang sebagus. Amin Allahumma. Bagian ajunan ni bining seseper itu pani kebalaratan budian bekal eka polong bi Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kek laki engkau leben ajunan seseper ketika melarat miskin budian eka bareng sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Manter masuk surga kelaban tanpa hitung bitong. Orang miskin ini lebih gampang masuk surga dari orang soki. Apa-apa? Nomor situng orang soki nikah halalah hisab halaluhu hisabun wa haramuhu adabun. Orang soki ini kemuntunnya halal kapi. Ibitung itanya aki Roma na berempa sa aki Roma andi berempa ala kuapa de remacarana ala ko. Itanya aki kapi. Wa haramuhu adabun. Orang soki ini kemuntunnya ni ketunya haram. Esek sahadirin. Halallah ibitung orang melarat apa sih ibitung? Cerita di andi. Makanya kudu sering berdepan tiap pengajian banyak orang yang sukses ketika yuji kelaban melarat ben miskin, tapi banyak orang yang gagal ketika yuji kelaban kesokian. Apa orang miskin ini kalau putus syarat, orang miskin yang tadi bi orang saya bangun masjid nyuun sombengan lo abri enten tak cerai apa sih bagi aja ada orang soki yang tadi pabri ning didik cerai padahal beri kayak bulan didik cerai orang melarat yang tadi tak beri enten tak cerai. Orang soki numpak mobil pah kacanya ditutup sombong loh. Orang miskin numpak mobil kacanya ditutup jalo sombong. Ceking lo tahu si muka. Era ke di magak buka ang deh. Isek mobil. Tapi kan nafsu nih kau pikir napa kun kutu andi kan sini ke nafsu padahal aslinya benih penting andi sepenting numpak. Mak kita andi mun tak numpak. Mak andi mun tak numpak. Nggih. Beda orang soki andi alpat, orang sakit, orang numpak kursi roda, alpat teh pembantu nah. Beda kan? Nikah nyaman andi tunya tapi tak andi rezeki. Beda orang nikah andi tunya tapi tak andi rezeki. Kalau lebar, talo na lebar, tamani jagung ngeluk dulu. Si andi kiki na ngol. Ni kenyaman na tunya na banyak rezeki na tandi sakale. Bener. Ya beda orang ni kan tentang andi tunya tapi andi rezeki. Nggak sampian enjak benih andi mobil. King pun malam numpak mobil. Nemu dia mah ngampong. Majar ning 5.000 tanggi. Majar 10 bekto na ongke bekto na toron. Mobil terkep kening senggol taro noro. Mobil berde tahu tak norok ngesai, tak norok ruwet. Mun sandi mobil hadirin, abu kira-pikiran tekok kening senggol, tekok beret. Embian, apa saya pikiran? Bener. Jadi kula benajunan ni kebeni penting andi sepenting kula benajunan toras sandi rezeki. Dek remak orang sandi rezeki nikah. Ciri-ciri nasitung orang banyak rezeki nikah. Sehat. Mun sehat ni banyak rezeki nak. Orang ni kalau pakai soki mun tak sehat, bu, tak ada apa-apa. Kok sapeh, darah tinggi cong. Kok ajem, betul-betul. Kacang, kok asam urat. Mak, tangki. Ibri semak lemak, kolesterol nak tak bisa. Ibri teh pucuk, kencing pahaka kok tak bisa. Kok, mun kencing pahaka di sahara bu. Saraan pun kencing manis ruang kencing bakar soki makin soki mun bi penyakit jadi satu rasa orang sahadir makin alhamdulillah njak benih yang soki kayak alhamdulillah ada karin apa-apa kok sampai begemat kok ajam pada kacang kari koleng mun beri Fanta, beri Sprite, beri teh pucuk patak yenum benih keng kencing manis enggak ke kompoi seero. Iki ba mole gini. Allah, iya deh. Anyu on, makanya kudu sering berdepak setiap pengajian. Orang sampurna odi ini kebeni marke banyak tunyana. Orang sampurna odi kak dintoh marke di Allah paring rezeki sehat.
Alphard saimbelungatos mun sampian tro beli Alphard lakon nampian ngalak drip saarena 100.000 gajina pah tro beli Alphard nangkin ngalak drip sampai ke lekuk na kiamat maka selain mati lah ambu ngalak drip daya. Alphard ni ke mobil genteng nyaman lembu keng make nyaman lembu mewah mun seandi ni kabi penyakit tak kira nyaman numpak Alphard padahal mobilnya nyaman keng mun se numpak bi penyakit tak kira nyaman. Tak usah aja penyakit, tak usah tumor, kanker, gagal ginjal, tak usah tundu itu nggak baik kanan, itu nggak baik kacer dari ya tompak Alphard aja atau pak kabul sih tadi aduh ya Allah alangkong mun nguncang gula ni kejak begintar gula ya Allah aduh mbian sekak ketu gila numpak Alphard numpak akol sidak ketujuh lagi le iya le bersih pentong kaki na boleh mari ni boleh ngal to boleh mari ni kakinya mbian sekak ketu numpak Alphard gila cuma numpak kol pickup ada tang ada ketujuh nak kelontar kayak ngumpian mak jempor gelu gara-gara sampean paringi sehat gara-gara mi bener cepon Bang Haji Roma Irama kasa walau makan sederhana ikan asin sambal lala walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana walau baju sederhana walau serba sederhana asal istri punya 3 satu single satu janda itu sehat atas bawah aduh udah iya deh habis ini ada telok berarti ya deh rembi kita Allahumma sholli ala Muhammad pon ibu dina boleh simpul lagi na boleh kula benajunan teti umat paling mulja teti umat paling banyak kencernah teti umat semasuk swarga dak ada kemudian akhirat gara-gara akating dek ka paling muljana makhluk si asmana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya penting kula benajunan mangken hadir areng sareng asolawat areng sareng asampung dak orang sepaling mulja nikah karena kula benajunan semulja king mereka akating dek kemuliaan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad makanya paham molotan kula ben sampian semoga iterima ben semoga kula benajunan budian i akhirat eka polong bi kelompok Nabi Muhammad atau eka polong bi kelompok keluarga na ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena budian keluarga Nabi Muhammad ni kan andi keistimewaan khusus sampai pada lagu inna fil jannati nahran bil laban li alin wa husainin wa hasan keluarga Nabi Muhammad Sidina Ali Hasan Husain di kemudian andi songai dari susu khusus untuk keluarga Gusti Kanjeng Nabi ajunan senoro ajunan saya sampung insyaallah budian bekal terasa bekal ebarengi manter tebaka dinto makana mampu amolot tore amolot tak mampu amolot tibi kan mabede molotan tore entar hadin tore entar aja ge sampungan karena kula benajunan mangkin pamulja kenceureun benya sareng Allah peteti orang seo mora paling didik karena jan dia tuh nyanik jan ruwet asli jan ruwet benih jan nyaman keng kula ben sampean terlalu lebur ke tunya makanya eman saya mati padahal mati ini kelebih nyaman tenuku wah tak berjajam biar tak teman tahu mati maksud tapulan kita aras akila nyamanan mati benar di nyamanan mati alam ni kajian kebudi ni kajian nyaman lambak manusia ni kebudi alam embu kan ilmu tabu nggih
Di dalam tabuk ni kah, makanya bojek ni ketika keluar kan nangis. Bedai masaring bojek lahir. Apa mik nangis bojek saking dari bungana aja pun ulama dari alam sempit ngeledek alam secek legen. Dari alam tabu ke alam dunya kejuk berempat kali legen nikah. Cek pun ulama dari alam dunya ngale ke alam barzah. Legen alam barzah ni ke ben alam dunya. Legen alam barzah ben alam dunya pada pergenting nak legen tabu embuk ben alam dunya. Pahingat napa legen alam barzah ni? Alam barzah ni ke alam roh. Sejak pun Imam Qurtubi fauqas samawati sab'i. Roh ni keber di atas langit kaping peto. Ingat napa legen? Cung legeun boleh. Jadi pada berpergenting na alam dunya ben alam tabu. Pergenting na alam barzah ben alam dunya ni. Dari alam barzah ngalle boleh budian ke akhirat. Ingat napa legen akhirat? Cek swarga nikah dingtung situng orang swarga nikah pada ben petong langit petong bumi. Kula ben ajunan makin situng langit situng bumi nikah. Eko berempai manusia situng orang budian legen bisa pada ben petong langit petong bumi. Jannatun arduhas samawati wal ard seleber kak dinto pada ben leber langit ben bumi. As-samawat mingkui jamak nikah petong langit. Ardi ini kan petong bumi mingkui mafrad capun ulama. Pulan bumi ini kemakila petong lapis tapi bahannya sama. Langit ini ke petoin lain. Makanya lafaz sama nikah ngakui samawat, ngakui jamak karena beda-beda. Jadi kuda benajunan masuk suara kemudian. Jadi alamnya kemudian lega jen nyaman. Secara akal saus sampean mangkene kan nakina tanah. Pian nakina bejeng, pian nakina kalampian, nakin mandi, nakin istirahat, nakin tedung. Ya lam barzah tahu usah nih kapun. Ada lesuh. Karena lesuh ni ke betul. Tak kin ngakan karena lapar ni ke fisik. Jelas. Kayak kuluban sampan pulan kita uning curiga. Padahal orang mun selamat nak ke. Mun tak selamat ni akan de alam barzah. Cek itunya bailok pernah ibung ko na maling ro. Cek ngitekrok ngai songai di mata ko itu mo polisi. Akan de ring si selamat kula. Nak sampean ni kan selamat kabeh ni. Mun tak selamat tak kira dena. Betang, mbian sekantunya kuking pelan pian hebat. Mbian sekantuni benih pian hebat. Mbian sekantuni benih king sampean pelak. Benih sampean benih king hebat, sampean benih king pelak. Sampean king epele bi Allah ibadati orang selamat. Mbian setar ni kebenih orang tandik laku, banyak andik laku nek isabo itina aki. Banyak sing nganggur main HP mangkin pangtapangan. Mbian setar kan tu benih semak. Kalau amu bilang jauh di mandat tenggak kanto. Semak iling jeling tak ketela. Mantar mbian di ujau depa sibuk itina aki maintar. Sampian kenge bele bi Allah ibadati orang selamat. Terbiasa istiqomah. Demikian. Orang muncang boleh bu. Baik patotok kah? Aku lagi ngeliat keperagaan. Ya peragaan gak ada. Keperinduan menutut kaki lo tahu anak kecil pon sanau sambil kerja saya berdepak menteri berdepak manfaat maka nampian mun sampian nikah lesuh sak solawat sampian sengke sak solawat ke ngai keng akating kanjing nabi abek titi mulja ken akating kanjing nabi kenceren etekel ken akating kanjing nabi masuk surga ada ken akating kanjing nabi budan isari nabi Muhammad maka sampian insyaallah untuk amulutan nikah teti semangat untuk amulutan baca solawat teti semangat kuliban sampian cek saking akating kanjing nabi nikah tadi panapan hadir jelas serbi Allah ibring istiqomah sekadin toh sebisa pada pak saporah sambil gajah saporah ki dari tapang kia boleh ni cak karo amin unceng boleh maka amin mun tak yo ceng yo atemu ki ya engko orang jadi agi Napa? Bah, gelak kesah.
Jangan ya dek. Jangan. Molotan ya dek. Jangan ya dek, jangan. Jangan India-Indiaan ya dek. PPK Lompang. PPK Lompang gitu. Empon molotan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim fa'fid alaina bi barakatihi libasal izz wat takrim wa adkhilna al jannata ma'an nabiy fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahli al-qubur fa in lam tarhamna wa man yarhamna ghayruka ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.